current session. Ni ibu jing keli ban yo jing syai na pm. Pisu keno kita gibarim de. Lada kita gibarim di ai daga ba peniap lu pi shule be. Ni kwa jing syai na pi. Mr. Chairman sir, lamba jong ping kwa bu ni jing keli andre ga shpa pen syai gini jing keli. Idai coba kamu kongsan nama kiba pun pai ba jing ki wanya le bu tuma. Mulai ke sani ko district council court ka jing thiet jong ki gini court fee long ki dor bo phe tangaruk la don ki jing wan ki rangba ki konsensi ki donga nang ni na shillong ki samla da puli ki be le ko doma ni po district council ki yang baka charges ka kam ka phe ka change na kapor yo le se kadon no chicken bet po district council ne ko no tangani kapor ngai ni ka jing jubab ngai am in charge but whether the courts are levying court fee on suit and cases if yes under which act of the council. Kajubab, principal jawab jungi kata yes under the Khasi Hills Autonomous District Council Court Fee Rules 1976 and the Court Fees Meghalaya Amendment Act 1993. Tengah sekolah kali ini berokat kini ki ang pas menu. Begini, nomor ULC ada tangga notification di gazette. Kini ki notification ni ki ang jadi pas with the District Council. Kerana orang kembali Syaban juga 6 schedule. Asu, correct me if I'm wrong. Syaban juga 6 schedule hi bagi tahu ani. Lekino kita department masuk dalam bean. Kendai dah lapas, ini dah kini district council, but menu lapas. Ya kini berkila collect ya kini court fee. Kati ini kejengtip kejongali kali kita notice. Sampai kita notice. Bang York. Ya kini ka United Khasi Deiti Hills District Council. Hak kata kapor. House name 1952. Bang York tahu mingkong ya kini ka district council. Hak kata kapor ni dang don hak jengpek. Jok ke Assam. Nang dok kapor. La tahu ya kani the United Khasi Deiti Hills District Application of Laws Regulation 1952. Kani ka regulation nado 1952 balak ni governor jong ka Assam ha kata kapor baong ba ya kita ki rules ki application of rules ki babun ki an ki badon hapok ri India kin apply lang ha kani ka United Khasi Deiti Hills District Council. Tin ha preng kita kala don ni kani ka Indian Stamp Act of 1980 takadaw ni apply ya kani ha kani ka District Council jungi ha kata kapor. Haka 1973, how 1976, governor, ulat tahu ya kani ka act, ya kani ka under the paragraph 11 of the 6th schedule of the constitution, ya kini ki rules, Khasi Hills Autonomous District Court Fees Rules 1976. Tadi hang ni kini ki rules, ki bangil adapt, na kani ka Court Fees Meghalaya Amendment Act 1993. Taka sarkar Meghalaya from time to time, ka adapt, ya kani ka 1980. Ke Indian Stamp Act kabaladon ha India balawan rapat hang ni hapo ke state jungi ke state jong ke Meghalaya tahalo jong kani ke 1993 shwai kata ngiladon ni ke 1990 ru kumjut sibun ki amendments ki balale na kalian jong ke state ha ke 1990 1993 mengi ada ya kata ka Indian Stamp Act dah ke 1976 pat ngiladon la ka jong hi hang ni hapo so katung kejengtip ke jonga miswa kadon bet standard dia maximum amount ke disipo kaza kisio by court fee kadai menta ladon da kariet katung kejeng yo jengtip ke jonga kadon da ka percentage tali hapo arlak lai po ar hajar kadai r percent harlo arlak lai po ar hajar kadai lai percent but nam taban extend nam kan succession certificate kadai bet lai percent Raskwa pentip mono mulai bor mereka district council menu mulai bor ban revise ya kan nika rate nam tani court fee ni shibuk beta maximum dalatam ya ka alak chaneng mut kaladon be ya ka maximum mut shipo haja dimenta pa de hang ni ha district council jungi nam lemba kan ka order executive committee ka order jong ka executive committee house name ko aban yo eka chwa under what provision baka isi kala ban revise ya kaneka some rate klem da fast daka ying dorbar ka jungi la ne klem da le ya ka amendment kani ka debit tang naka executive order te ya kata ka provision te haduk mentang ngam patip ka provision EU tang balok kani ka debit na po ka executive order ka ba naka executive hi kile ya kani mas chairman haba kam don ka provision ka kamot halor jong kanu kanong rim lan ya da kanu ka kendon baka executive committee kala ban revise
ya create jong kaneka stamp duty. Ani kadika executive order. Kabala ai board ya executive order. Kabaka day hiru balpas hakanu kanu kapor lada don kanu kajing pela kanu kabor kala ai ya ka executive order. Hapoka 6 schedule ndi kila ai yang ia kabor. Babarok kini lada don kanu ka ai ngilang pantau halo kita. Jadi hang ni ba kani ko order ru kumju lale da kajing san da kajing sempang jong ka executive order hang ni ngara hasang. Hoi nga sutu bala pan khubor ya ka executive committee ka district council ka jongi. Dan rei ka banga kwa ban tip kalong under what permission under what rules dan ni hapok jong kano ka act bala pan khubor ya ka executive committee ya ka bakan la ban revise ya ka rate jong ka stamp fees. Kani di ka order jong ka executive berimo takam dei hakapor jongi. Kani di ka ba menchwa kabla pas na 2024 dengan tip nak kumnu kile kani hakano kapor hakano padukom dekani kadi jong kabarim 2024 Mr. Chairman haba phim tip dibeli phim rekam mentah ba kumnu phim rekam mentah haba phim tip ko order kum ta la le pas te la ya bi baru si kata la ya bi dekani ko order syariat phim no lang beli jong ta haba ibu di order bala pas na kaan na nakaakayo nang tanga kwa ban kaligaw piong mantan bala aibo daga 6 schedule subhaya thu yang ana naka close ayu section ayu baka yang amla ban papai tap clear ay ko yang provision yang ana ka kan ni ki executive order ka barin hawa ya ka ya ka discuss la aibor hapo implement ma fite man tingil adon ki idul sila adon ki idul bro ngil adon hang ni saka iba de ki ko provision haba kani ka de ka session ka bamenta current session ngi bu jing kali ban yo jing shai na pi Pisu penuh kita gibarim deh, lada kita gibarim ki ai daga ba penyap lu pi shule bet. Ni ku ajing shai na pi. Ndi ba pin long irritating ban jubab yang ni. Ni ku ajing shai, abam la ban jubab pemangong tu si ong bet ngamla. Simple. Ubjur ngat kali dia naka section pi ong la aibor pi ban lum ya kan ya ka stamp subhaya tu enga naka section ayu bala ai naka section. Naka section kumba pitip hi ka bor kala ai ha ko pete council. Te kum ju u governor lu anda Governor hang ni sedepek hapok ke paragraph 19 tu mancu orang yang dikendia. Paragraph 19 please ya ka constitution nga tharai bidon tu. 6 schedule paragraph 19 pet hang ni ba no act of parliament or legislature of the state shall apply to any such areas unless the governor by public notification so directs the governor in giving such a direction. Tu governor apa ulah tahu ikan ki an. Ulah ai kini regulation. Kan ni ko Subhayo nama pedempang alat in jubab sure. Apa governor ulah tahu kini regulation. Ulah ai ni dan ni power. Dasa ka ipat executive de kasna ni ka por ka sotu ka ka por ngila don kam ban amen ngila don kam revise kari kala ayu tefin kali yang apart from that ngamla kan coba